لهر چهار پرچه کردستان به تایبت لروجاوای کردستان خودی مورک بو به تایبت دماغو دمزراندن یکمین پارتیا کردی کو مور سروک مام جلال سر بو وکو که گلک سرکردین کرد آواری شان دکرن جبه و روجه گو وقت به چند روز در باست به د سه و مهدا هنجی دزانن سالوگرا آ هشتمین آ کوچا داوی بو آ سروک مام جلال رولاوی جبو رجاوای کردستان چوابو هندکانن خواندن خوا پیشکش بکن فرمو کاکوزان زور سپاس بوتا و بینرانی تلویزیونا گلی کردستان براستی تشتکی گلکی خوشا ایرو ایوا بیرانینا خوالی خوش به مام جلالتک يعني أبدر علينا براستي تشتكي قلكي جرينجا وي الند آنينا يعني دبير آنينا كده وقتك مرو تحديد بكي يا دمك احتفالي بكي نا بير آنينا وي قلكي جرينجا أو كادو خبات وفكر وبوچون مرو أوا بدي ناسين بفان نفشي نو دا نفشي ما خلقي ما بهتر خو بناسن خو ناس بكن وبونا خو ناس بكن ناس ناما خو برسگريكا قلي خو برسگريكا كردستان بوچوني جبوي دهاتا كردستان مستقبل كردستان قال لك جرينجا مرو أو كسيكي نشتماني أو كسيكي روشنبير أو كسيكي بيرمنت وكي مام جلال الكسيها وقتي مرو بكاء وقوتي ببيرتيني مرو يعني ارسي بانال لبيش ملتي خوشي روفتكي مرو استي ملتي خوا تايبات ابنفشي نوتي مرو وي برسكريكا وي ديناسي حجي مام جلالة براستي سكردايكي قلكي قوربو دنا ملتي مي كردا ولسر استي عراق وجيهاندا خلقكي قلك اعتراف دكن برولا مام جلال مام جلال نتني سركردايك بو إنسانكي دبلوماسي بو إنسانكي دهاتا ناسكرن بوقت جو كسيتي توافقاتا إيري كفتنا كسكي هالو بيرانينا وي يعني قزنجك قال لك هجاية وفرحة ما وأخفتن للسر مام جلال براستي قال لك فرحة قال لك بجاري وهنا بله ما مست لسر چند بجارة سكر بله ما مست انها متقارن خالكي نشان بكن خاندنه ولا سرچيه وكو ديروك د ديار كرن جاره يكيه د ديروكا كرد وكردستاني وجيهاني دا سروكي كرد بفرمي كبقاربه لجيفين يو ان دا بزمان دايك شيرين بزمان كردي گوته خو پیشکش بك بري بزمان عربي باخفه بزمان كردي شيرين پیشکش كر قالوا اوا هون چواد بينن من تخست از ورموي كاك خوزان مام جلال انسان كي كردستاني بو نوكا هنا كخست بروباغندا كي تشيكي انه مام جلال انسان كي عراقي تشتكي حلايا راستا وكسكي الباشوري كردستان لعراق دواري ولاتي عراق دا كارك كرد برديمقراطي وكهذي وما في مروفا
لێ مام جەلال ئینسانێکی کوردستانی بوو وەکتە گوتی لە UN دەستپێکە خطاب جارا یەکەمین لە UN کەسێک بە زمانی کوردی پیرۆز گۆتارا خۆت خوێنێ ئەڤە تشتێکی گەلێکی مهم و گرنگ بوو تشتەی ئەس خوازم دیتر بێژم ئەنو مام جەلال چاوە ئینسانێکی کوردستانی بوو ئەزێ بهتر ئێمە ڕۆژئاوای کوردستان ناچمە بەشێ دیتری کوردستان ممکنە هەن کەسێمەی دیش بەشێ دی کوردستان بەحسا ڕۆلا مام جەلال لای خۆ بکەن دەما مام جەلال لە زانکۆیە دیمەشق ئەو کاتە تێکلاییە وی بە کوردستانی ڕۆژئاوا بوو وەکی دیرۆکێدا هاتیان ویساندن وەکی کەسێ ئێوێ دەمێ معایەشە کردی ژمارە گوتن ڕۆڵێکی مام جەلالی تایبەت هەبوو دامەزراندنە یەکەمین پارتیا سیاسی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان ڕاستە خۆبووژی لە سووریا و لوبنان هاتە دامەزراندن ئەو وەکە پارتیکی کوردستان بهتر مهتەم بوو باکووری کوردستان بڕاستی لێ وەکی پارتی دیموکڕاتی کوردستان لە سووریا وەختی هاتە دامەزراندن ڕۆڵێکی مام جەلالی زۆر هێژا هەبوو ئەو یەک و بمن وایە ئەو دڕوشمێ ئازادی و یەکبوونە کوردستان وەکی بەعەرەبی گوتبوو تەحریر و تەوحید کوردستان ئەدبێ دبن هەن تەأسیر هەبوو یەک ژێ مام جەلال کەسێکی کوردستانی تشتێکی دی ئەس دخوازم لەوێ زێدە بکەم مام جەلال دوێ دەمێدا هاتیە باژارێ قامش گوندیێ من سامی مەڵڵە ئەحمەدێ نامی نویسکارەکە و یەک ji damezrênerê encûmenê gêncên dîmokratî Kurd li Sûrî sala 1953 ew yek ji wan damezrênera bû got emne bûn ketine nav Partî Dîmokratî Kurdistan دەما هاتە دامەزراندن دەبێ دوێ دەمێدە مام جەلال هاتە قامشلۆ و دبێژێ وی چاکی داوەتە مبوو دەبێ مام جەلال هاتیە ئێل و کوردێ ڕۆژئاوا گۆ گەلێک ڕێز مام جەلال گرتن و گەلێکی وەگوتی ئەو بەرسینگا خۆڤەکردن بۆ کاکە یعنی ولۆ غەریب نەبینن ئەم مام جەلال دبێژێ ئەڤ لە گۆر گوتنا کاکسامی ولۆژی نویسان دیە کتێبا خۆدا دبێژێ یعنی ئەسجی یەک ژوەمە تەنێ ئەش ژوورێکی هاتمە ژوورێکی دیتر ئەش ئۆداکی هاتمە ئۆدەکە دیتر یعنی مەیزان کوردستان یەک پارچەیە باشووری کوردستان هاتیە ڕۆژئاوای کوردستان دەبێ ئەش ژوورێکی هاتمە ژوورێکی دیتر مام جەلال ڕۆڵاوی گەلێک بوو بەڕاستی کاتێ تەفگەرامەی کوردی کار دکرد ڕۆڵێکی وی باش هەبوو پیشتگirتیێدا ئەزگارم تشتێکی دیتر دوی وارێ هانادا مادام تا پرسی ڕۆڵاوی لە ڕۆژئاوای کوردستان چاوا بوو ساڵا 2022دا ئەو کۆمجڤینە ڕێکبەریە عێراقی لە لەندەن بوو خوالێ خۆش بێ کاک عادل موراد تا وی چاخیژی نونەرێ یەکێتی نیشتەمانی کوردستان لە دیمەشق بوو ئەو بخۆشی لەگەڵ مام جەلال لەندەن بوو وێ کاتێ دەهێ مەها 12 ماوەکە پارتیا یەکێتی ئەزوی چاخی سکرتێرێ پارتیا یەکێتی بووم مەخۆ پێشاندانێک بەردەوێ بەرلەمانی
دمشق شام سوریا کرد د دمشق مدۆز کرد چارەسەرکردنا قەزیا کورد ڕاستی خۆ پێشاندانێک دناو جەرگێ سووریا پێشیا بەرلەمان جەرگێ دیمەشقدا یعنی تشتێکی ئیستثنا بوو دوێ دەمێدە دەما دیکتاتۆریەتێکدا دیارە جەریدە تایمزی برێتانی خەبەر نەقل کرد بوو کاک عادل لە لەندەن خەبەر دیت بوو ئەوی وەکە ژمر گوت بۆ ئەو جەریدە پێش مام جەلال دان و کاتی مام جەلال دیت گۆ ولۆ کێفاوی هات ولۆ شاهیەکی ئەو گرت گوت کوردێمەی ڕۆژئاوای کوردستان خۆ پێشاندان کردیا بۆم بۆ ئاو ئەسوات ناسم بۆ گەلێکی کێفخۆش بوو گۆتەم بۆ کاک عەبدولباقی ئەس دخوازم مام جەلال پشتی چەند ڕۆژێکی تێ دیمەشق ئەس دخوازم تێ وەرێ زیارەتە مام جەلال و حەقیقەت ئەس هاتمە زیارەتە مام جەلال بێجا کاک خۆزان مام جەلال بەڕاستی کەسێکی زیرەک بوو گەلێکی باشه ماموستا اگر زحمت نبه ماموستا نه مام جلال د پروسه آشتی کردی هن نفخو و هن نف دولتی دا مام جلال د پروسه آشتی دا هن چاو لی تماشا دکن و چاو دکانی مام جلال بنرخینن زحمت نبه اگر دوباره بکی مام جلال د پروسه آشتی دا نه مام جلال هر دم آشتی خواست بو تمی د پروژن آشتی دا بجدار بو لهر دره یعنی هن یکریزی و هن آشتیه خواندن واجی را چاویا راستی ابنا یعنی لگور یعنی مام جلال مگوت انسانی که دیپلماسی مظن بو جيرد جوتن دقو كسايتي ريكفتنا وقوتي شخصيات توافقات كبزمان عربي تقوتن يعني مام جلال دما شرد هات خستن كسكي شرفان بو ودما توافق دخستن ومصالحة و دهات خستن شخصياتي قلتي براستي دخست يعني ديت وكا وسيلاتي دست خوش ماموستا عبدالباقی یوسف سروک تفگرا خوابون روجاوای کردستان بمربو جبو دمکدن دیسا ببینن دخیر و خواشیدا بخاطره و